Na nome di Tata, di Dio e di Spirito Santo. Amen. Grazie del Signore Jesucristo, amor de Dios Tata, y comunión de Espíritu Santo sea con vos. Y con vos, Espíritu. Buen día, mi hermana en Cristo. Buen día, Padre. E buong bini na nossa celebração de Santo Sacrifício de Missa. Romanang estimalaga nós confessa nós pikanan pa nós por celebrar na un manera tigno e misteryo ng sagrado de nos fe. Mita confessa na Dios Todopoderoso e delante de tu aquí presente, come a pecamasya tanto, pa pensamento y palabra, pa lo que me hace kadasing-hasing, pa mi culpa, pa mi gran culpa. Pese me taroga la Virgen María, turang el Santo, e boso me romanang, deresa pami na Señor nos Dios. Mara Dios Todopoderoso, por muéstranos misericordia, perdonanos pikanan, y híbanos na vida eterno. Amén. Señor, ten de piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Oh, Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, Señor, ten piedad. Nos canta Gloria number 49, 4-9. Glory to God on high. Glory to God on high. Peace to all men of good will. Peace to all God's friends. Lord God, the heavenly King, God the Almighty Father, praise to you, thanks to you, we thank you for your glory. Glory to God on high. Glory to God on high. Peace to all men of good will. Peace to all God's friends. O Jesus Christ our Lord, the Father's only Son, all our sins you take away. Show mercy and receive our prayer. Glory to God on high. Glory to God on high. Peace to all men of good will. Peace to all God's friends. You are the Holy One. You, Jesus Christ, our Lord, with the Father and the Spirit, we honor you as the one true God. Glory to God on high. Glory to God on high. Peace to all men of good will. Peace to all God's friends. Laganos resang,
Señor nos Dios, mándanos un Salvador y aceptanos como buyunan. Tiron vista de bondad, ribes ng kabuta estimam. Dunanos ko takera din Cristo Jesus, libertad verdadero y vida eterno como herencia. Isa que nos da pedibon, pa medio de Jesucristo buyun y nos Señor, que de como Dios da viva y reina cubo, de unidad de Espíritu Santo, dentro siglo di siglo nang. Dios ta cura, Dios ta regla turcos para nos bienestar. Den Dios nos propone tur nos confianza. Lectura for the book di profeta Isaías. Hinka ánimo den corazón ang ansya, bisanang. No tiene miedo, vosso Dios está viniendo. Eta bin venga vosso. Y cobra vosso enemigo nang tur maldad kunang ahasi vosso. E mes tabin libra vosso. E ora ei, uovo de ciego lo volve a abrir y orella de sordo lo no tapa más. Gente cojo lo bula manera bina, lenga de mundo lo grita de alegría. Den desierto agua lo vine arriba, río lo brota foi terra seco. Santo cayente lo vira un tanque, terra morto de sed lo llena cu fuente. Palabra de Dios. El refrán de Salmo ta, aleluya, mi alma alaba Señor. Aleluya, mi alma alaba Señor. Sempre turgente por conta cune. Señor, ta defender derecho de esnang oprimi. Esnang kuting hamber eta duna kuminda. Señor, ta quibra cadena de preso. Aleluya, mi alma alaba Señor. Señor, ta duna ciego vista atrove. Señor, ta volve lanta esun ku akay. Señor, ting amor pa su amigo fiel nang. Señor, ta proteja y defende extranjero. Aleluya, mi alma alaba Señor. Señor, ta un amparo pa viuda y huérfano. Mae, talaga malhechor perde caminda. Oh Sion, Señor lo reina eternamente. Etabo Dios dentro siglo de siglo. Aleluya. Aleluya, mi alma alaba Señor. Nos tem que tratar turgente com respeito e carinho, sem nenhuma classe de discriminação. Lectura for de carta de San Jacobo. Miro manang, vosso que tem fé de nos glorioso Senhor Jesucristo, no mester discriminar gente. Supone que gente rico que dede tur na rente de ouro e que panha caro na sua curpa visitar vossa reunião. E gente pobre que panha miserável também bine. Anto vosso ta favorecer e gente bom vestir e bise. Toma e assento de honor. Pero na gente pobre, vosso ta bisa, abo, queda para e banda, of sinta aqui bau na mi pia. Ta discriminar, vosso ta discriminar outro, e vosso motivo nang pabalota gente ta robes. Miro manang estima, escuchame. Dios escoge gente pobre riba e mundo, para rico de fé, e toma parte na reino que ele aprimenti esnang que testime.
Palabra de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Palabra de Dios abirahende, bimbiba memei dinos. Era donatur kuta acepte poder pabirayu di Dios. Aleluya. Señor sea cuboso. Proclamación del Evangelio de Jesucristo según San Marco. Jesús abolibay por de región de Tiro via ciudad Sidón. El abolibay lago de Galilea, meme de región de Decápolis. Nang atres en homber sordong, kuno pora papia bong cerca jen. Iarugin, paiponimang ribay homber. Jesus sahala homber na on distansya po de multitud. Hingka dededing eurea so homber so reyang, imisikos kupi na homber sulenga. Después Jesus sahi sakara na sielong, hala ondrosea profundo y bising efata, lo que significa habre. Mesorang ihomber soreyang a habre, sulenga los ia purapapia sin problema. Jesus sa ordinay hindi nang paano bisa niyon hindi nada, pero mas tanto mas Jesus tabatatahanang, mas nang tabatakontang, loke apasang. Nang akedatura sumbram, itabatagrita, takos bongsom itahasing, sordom italaga tendeng, mudang italaga papya. Rumanang palabra de Señor. Buen día, mi hermana en Cristo. Rumanang nos primera lectura ave maintang ta tuma for di buki di profeta Isaías. Isa kita simplemente bisa nos la bisa hingga animo del corazón anciano no tiene miedo pa sobra vos Dios está viniendo para librar voso y después ahora wow di segunan por mira atroben orianang tapa por tende kohonang por bula kuleg ria. E después ding desierto, awan ta biniariba ding itera ng seko awa lo brota. Isa kita iminsahe, kunos kisas nos noting ninggon noting mister explikasyon mas pasobra isa kita fácil pa comprender.
Mamerumanang kiko'y sakita nipika panos. Boso sa exactamente qua palabra nos por usa pa describe palabra y prome lectura aquí. Qua boso pensa algo un palabra pa describe y prome lectura aquí. Take difícil, fácil, o may mister resa maskios Jesus efata, kimen abre vosso oreja, abre vosso boca, abre vosso mente e corazón. Pasobra aquinos por mira y misión principal de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Cuarta su misión pa renovar. Hindi, no? Por mira ko na prinsipyo, nos no ting ningún problema tocante escuchamiento o papiamento, no? Nos no ting ningún problema pakana. Maaki nos por mira, no? Hindi na nga haya dificultad, no? Tapi sa promisyon di nuestro Señor Jesucristo ta pa renova, no? Imahen kunosting ni antes. Ikaw imahen nos takarga, imahen di Diyos. Isa que no solamente un renovación completo de gente, matambete hasta renovación por completo de mundo. Kung biyahan na sa piding Espiritu Santo, laga Espiritu Santo bining pa renova mundo cara di mundo. Pagi ko nosta bisay sakit, pagi ko nosta resa, pasabra nosta mira ko imundo ko Diyos, no? Akria no ta manera ko antes, no? Quizás do de differente costan ko apasa durante il tempo ng largo. Tapi se te hasta el mundo na sa mira un renovación, desierto por haya agua, terra seco por haya agua tambe. So, isa kita renovación completo de mundo entero. Awar po de dos lectura. King skirbe de dos lectura awi mainta. San Pablo, San Pedro, San Jacobo, no? So, no sa pasil palubida, no? So, San Jacobo, misión de San Jacobo, so minsay, no discrimina, no? Ningún gente, especialmente dor dinang apariencia. No se mira una comparación entre gente rico y gente pobre. Kung hindi nang mas fácil pa nang acepta hindi rico na lugar di hindi pobre. Mita kere ko te dia di awing itratamento asina ta sige. Quizás no ta consciente que manera ko nos ta trata hindi ting algo discriminación kaba. E no lubida que palabra discriminación nos atende hopibiyaha kaba. Nos atende hopibiyaha, no? Cada vez nos mira algo injusto, nos avisa isa kita un discriminación, no? So, hopibiyaha nos atende palabra aquí. Tapi sa nakubom, doon nos aviso aquí, no discrimina ni un gente, especialmente dordinang apariencia. Pakiko, labisa pasobra Kristo a eskuinang, no? Kristo a eskuinang panang ta rico deng fe, ipanang tumaparte, panang tumaposesyon na reino di Diyos. Isa kita Kristo so promesa paes ng kuta estime. Isa kita ikarta di San Jacobo. No discrimina ni un gente, especialmente d'ordinang apariencia. Awo dingi tres lectura según presentación di San Marco nos atende ko Jesus a comienza by na diferente lugar.
ilabay na Sidon, ilabay na Decapolis. Decapolis ta nipika desa syudad ng ilabay Tiro tambe. Después, hindi nang atresten humber sordong kuno por apapyabong cerca de. Jesus akura nang. Ay kure. Ma promeko ila kure, ilahalsa, ilahisa so kara, no? Ribas cielo, no? Isaki taon di mo dunanos un clue, no? Sinyal ko sigur, promeko sa nasyon, ela resa prome. Quizás papide poder, no? Paikura, hindi humberakin, o quizás pabisa dangki Diyos, pa oportunidad aki pami demonstra, bo poder divino, no? Isa kita masa importante tambi panos. Mapromeko rese, nos sabay ko parte ko hindi nang at 13 humber aki. Awarding nos bida, korda, kukisira ting biyaha, no? Kisira un biyaha, naong da nos at 13 nos rumang delante de nos Señor Jesucristo. Korda con un biyaha, nasa yuda hindi panang eksperyensya amor por don de nos Señor Jesucristo. Pasobra si te dia di awim, nos no acorda ni un senaryo ni un sitwasyon, kung nos no atresi ni un hindi delante de Jesus, isa kita'y tempo panos por kuminsa. No? Pasobra, isa kita'ng bong etso, no? Panos por sige. Lago nos purba invitarnos rumanang panang por viva sinte experiencia amor e perdón de nos Señor Jesucristo. Op de otro palabra, laganos 13. Jesús su presencia panos rumanang, no especialmente riba kayanang e diferente luganang de nos país Aruba. Isa kiton bong hecho panos por sigip lamang y amor por don de nos Dios. Y después, y de dos, laga na sigi resa, pide Dios yudanza poder, panos por hasi y saking. No? Y después, Jesus resa efata, kota nibika habre. Y do de say, la cura y gente humber aquí. Rumanang kisah sa orakin, nos no por identificar, nos mes kue hindi humber aquí. Pasobra orakin, nos no ten quizás ningún problema, tocante nos vista. Nos no ten ningún problema, tocante nos orea, nos por escucha bong ainda, o nos por papia bong ainda. Bisay quizás nos por bisa ko, nos no ting mister di palabra efata aki. Maacorda, ko quizás nos tapapia na nivel espiritual. Mayoría de nos está ciego espiritualmente, sordo espiritualmente, no muda espiritualmente. Pakiko, pasobra corda tambi, ko quanto viaja nos será nos orea para escuchar palabra de Dios. O cuánto viaja nos no apapia tocante Dios su vida. Cuánto viaja nos no arresa, abre nos boca en oración. O cuánto viaja nos ta ayuda nos iglesia paplama ibong noticia aquí. Cuánto viaja nos será nos wowo na necesidad ng dinos rumanang. Tapos